Yesu munyabyangange yari yarabaye igiciro ry'imigani abamubonaga bose bamukwera ntukamere igihe umaze mu butayu igihe cyiza gerageza kugerera yarabaye igiciro ry'imigani abamubonaga bose bamukwera ntukamere igihe umaze mu butayu igihe cyiza gerageza kugerera ati nyir'ibisi n'umucyo w'isi umva muganga amaze kuvuga atoho gakondo amusiga ku maso aramubwira ati wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilamu abaturanyi be n'abamubona gake asabiriza barabazana Yesu uyu niwe wicaraga asabiriza nawe ati ni jye nahuye na muganga uruta abandi niwe wanyijije ubu ndahimbaza iyo bambaza uburyo nakize za ndwara zose zari zarandembeje babwira ko nageze kwa muganga hejuru y'abavura jewe nageze kwa muganga aho nihe mpagaze ndege nje ni kwa muganga niba kubaza uburyo wakize za ndwara zose zari zarakurembeje babwire ko wageze kwa muganga hejuru y'abavura jewe nageze kwa muganga aho nihe mpagaze mu ndege nje ni kwa muganga hejuru y'abavura jewe nageze kwa muganga aho nihe mpagaze mu ndege nje ni kwa muganga hejuru y'abavura jewe nageze kwa muganga aho nihe mpagaze mu ndege nje ni kwa muganga hejuru y'abavura jewe nageze kwa muganga aho nihe mpagaze mu ndege nje ni kwa muganga hejuru y'abavura jewe nageze kwa muganga aho nihe